Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Sa Arbnai shwa ke election, ke jingalap election hamautat rashan constituency, kelah songshit baha menta, hak bagi sengsan partai berper-per, kelah sedang ban pedi bor, dak bakhat ke jingalang patba, ban pedi ke jingbun beriu jongki. Hak hendro terik kula lengkon, kelah dan artli ke jingalang he, hak ni ke constituency, hak ke juusngi. Kawai ke jingalang jong seng NPP hakenshi, bar kawai pat ke jingalang jong seng HSPDP hanong shillong. Hak jingalang juga NPP hakenci kipat ba kirang abdengong banyi iya ka helikopter bawan menteri rang ba ka jela o Konrad Kongkel Sangma kat ba ka jingalang jong ka HSPDP hanong shilong pat kipat ba ki abdengong banyi iya marang ba uwei ni kinong permirnya ling ba ki jingle komik jong u ha YouTube ka HSPDP kala khat ya ka jingalang hanong shilong man priang buram ya kinong kitkam bar kinong kersan juga UDP nan paryong ki bawan ya so bat ke HSPDP, bat kumjuru, ban priang buram mi kinong kitkam, bat kinong kersan ke Kongres na Mariau, ki balawan mapinyaso yala di bat ke seng HSPDP. Ke HSPDP kala priang buram yu noyalam ke UDP na Paryong, uba Peter Marwen, kumjuru yu noyalam ke Kongres na Mariau, uba Mixtar Marangar. Bat hakani ke sengi kila dan dagi hajar ngut kipat ba, ki balawan menyesimenta haga jingalang. Kami tinggal
Yai Pasang Clear Wardi Di Panglong Kum IMFG Kacing Keren Jogi Kabah Syong Syed Mentangi Labun Bangsa Kesini Melayu apa ni kalap Bang Penyesok Bani Trelang no Bak kami ke parti kepada nomering kepaskan negeri kepercayaan negeri parti HS PDP. Te menit nama rumah dan batik uneu bahaya ulit channel. Waru antara tang menteri sini seperti uneu language tu. Te mai ngamong itu pi balai bah kumala kali balai binsa pimino naga parti UDP ngasha ngasih tiba puni atau we perlok berkeliana ngom ni yau mau bola kentang ki penong mau yu kerja telada ki we ki bompat don mau ki don kam yo tau mau Pemilih Harlem yo tau mau. Tengah sultan ba ngawa dei mo yu kejar terbogor. Matai kumong tawai no maram lanyo ini tungkil namblang renang. Temrei ngam sore. Baka jinga de jung shimat na sultan ni. Obror udah guru bo bahari. Temrei Kai kalau penuh yang abangan rai, aduh terus ni bangan ni sudah dalam tu, bangan itu people tu. Yang ada ini simat jangan memperlihat tak macam. Ada ini apa? Persolusi kang kalau balai bahaban rai, lada yang kiparlok bangan itu mesti. Punya hukum kiksel yang ada itu soal dokter. Nada nani akhbar kiparlok cuma, nadu na airin. Iba Christian net bensin yo bahebro. Nada akhbar cuma iba seorang working president. Bapak keju kapus bangga. Nada nani akhbar bapak bor. Upadai Assistant Secretary, Badero Presiden juga Yudwin, Milado Badu Sandar, Uni Uday Vice President, Bakrishan Berpa yang bagi UDP, Kumbang Iladi Kia dan Kumbalang ini. Henry, Wasnosi kalau kini perlu jangan. Masalah kikularkai, kiberengkai, kiong yang angin. Lak setepi somen, lak somen nama berbalai, somen jar-jar. Andai kilasak rendeng. Bagi tu kita kikso kau, kikso boju kedam. Bahkan ni kepenong yang balong madahan, dia tiba teresito. Bangkeng punta yang itu bisa keju. Tengok dia bayar ripi, anam sing dia kapor, nama kapor kelasnya. Nakot mau ripi pun para UDP. Hero nasi dari Oslo yang ini jinsolai. Umay beror itu tadi menerus pak. Tengok mau ripi. Wan militer lang para beduk. Para badan kondisi banten kelah yang negeri bekerja boleh. Milan kami di Jepang, milan kami di nikmat, kiba stout, kiba champagne, nak terkadang tu miniatur itu, usah jom jinjom. Udai usok bacian tamu bagi ngaji presiden.
Tahu kini kepor, berkini kelemat ke pemerintah. Ngidap dapat cengkeman akaba kini ki ramba armut kiwede napo ke UDP bernama Kongres. Kilawan berkini so berkeparti ke dunia berkesli. Ikum balapan benar di sekretari mentan ngiru kumka parti ngila song kerke yaki isi akaba ngila tungi kini armut kumki wakil presiden. Kena kalian terjemah kum presiden akan ika kelemat berkepor ke pemerintah. Ansip ye kena bentai ke banganyo bentai scam no yaki kumki working president banang ni sakmat pat kenseyo pakin tray yaki kam ala lagi bentai dengan kuble ye presiden ai bukta akan ika sengi undre terik benai benikong dunia Islam arjat arhulai nah kumu presiden juga parti HSPDP mau tarasan area kemudian dia juga parti HSPDP mau tarasan area berhak keteng juga parti HSPDP central body berhak keteng ke jong i mai upin store lindo bangkwai dor play ibelong inong tau nong seng juga ke parti ibet scam yepi bapinyalong kita kinong tekam di Bapura juga parti HSPDP apan benar sunan benang ni sakman bila elong ki working president juga parti HSPDP ke jong i kubli sibot. Nidai kinoso senang jauh kami kalaya, handre, ngala pak berkeran kuning, basno ei upan dia. Nien penjab yakin, nien krisis kamlang bai tonti, penjab hakane kenti. Nila mati ki LA kino mikmat hadin jona, ayu kino le yaka area mau kapesan pariong pijongi. Kisuanum no mikmat, ki ini ada, ikun kiti lajong, ki bayi masam lajong, mereka berkat ki paida. Ikan mana paida, macam yang ke blok, kene ke blok kepada hangne, ki kino sasong, yang ke blok pesan, karena saya ki, hasil jonga, kiru paida saya ki, mengikut bantuan raya ke blok. Lembai mana ke belak, kirim kiria, hidup kisuk kirapanin, Henry, hadirin bar, pariong rasa tu, kita kati maki om bagian election, mama, lara kuno nilai banyak yang mereka lihat, nilangkam yang kedevelopan pemara, ngara don bengkak mama eka belum, dah nak dah. Nomor ketani kelengkap antara ruya ibahak sambilan. Bab nada keren ne ongan pesannya ini baik dan benar baik ne insin di kami bagi nonton kam sibut di development badai bamra hanya mau pesan bagi ai ke tinjau yaki. Ai kublei hang mission rangwan kutai. Dobleun kerkuyangi hakikam malakasi Kumju kawe ngan om kenang bangin posya katong Tong yang trace bang mare ding ding yang nyom beha useng Ngakot nawe riapi dajingin ya keli Dan mau bawe ngan om bangin lan berdai katong Lada pikrang shisha mau tarai syakan kela Ngakot diapi Ngin penjab yuba syaklia ruar jeri Hakan lain tadi, nila orang manu pelawan yu kejat hangdo, pila jemda. Niui baka helikopter mentah, kalawan yang hakatu kejaka, kabangi dah sukman, baka penbau, baka jinjit kejongi, kamde kebabaklah. Henry Bidip, kabang akwa wanyetu ipi, hakan ikapor kepementah. Kai ka kamba kabla penjia yang tu riu krau bau niok banwan syong helikopter hakan ke sungi hakon sunsi jongi
yuthu ipi tanggawai kakamba jangka parti UDP kabala perta mentakum kinong idli kibala omru menin kesigi hana bakal long kebaik lada 4 yo chief minister da ukasi ban yo ban penrung ya kaptin khasi ngangong babli ki parlok jonga ngi kitrai ngi ladami hidang lek tintip seruken ngi mino naga UDP kade naga tahi kadau ka NPP haga election raja khatra kala penlong langkinya ya ka keteng jong meduk prestul balada ka NPP kawan hakabor onai chief minister da ukasi batla kedeuru ya ka keteng jong kata kalawan dia sisa endala dei ka porban form ya ka sorkar hayin jong doktor dan unong yang baramba jong ka UDP kani ka sorkar MDA ngine ban tip paiba habashit habashai la form la thau haka yinseng jong ka UDP omdei jong ka wei ka parti bat ka masumsi kalong kaladei ka kabu bagi khasi jongi kin yo biang yang lakam kum chief minister ong ginong ilam jong ka UDP balada ka NPP kam say the way candidate chief minister ngin phai biang bang trilang baru doktor mukul namang nginam kwa bandang dan da way pak ukasi umban kam krau ban yu nong ilam jongi namar baki ong baulan long speaker kabalan long kaji sumsi khang yang i ginong kersam jong ka parti bahag bakut kiong balada dei babi kwa penyelam yang sorkar ai la ai da uding mauru pom dei wa meleru mandap tang mau de bang layu khasi hak bakut ke NPP ka ai do konrad sama u bom dei u MLA kan mau bahaya kani ka hakmat jong UDP dan kamla u garo u bom dei u MLA ban yang kasi umeladai lupa wemele mentah kiwan pertahanan bau presiden jongi undai u kandidat chief minister kaktin kasi gong ka hok kasat kan yang ka raibi kan her peteng bila penjam dau yak hijat bendriu kasi jongi bamenta layo long chief minister penban da ujat pendeu garo ya wan chong helikopter khan hangne hamau thar raisa kani ka kamba jong ka parti UDP menin kesi habang isnap ya kejingkran jong ki parlo kiladon ki bala plan ya kejing sisa namar hakalai tarik ngaladap yuthu ngong baki nong ilam jong ke UDP kiong baki tu ki balawan serendar baki ong ba ladaki nong shun ki lawan serendar kamut bangila jong baki tu baro ki balai penyeso ki dei ki serendar menin sisa ki la pla kiong ladon wei nong kren wong baki la sya apply da kata ka formula ki bong confuse them with action. Ngangom day, banong confuse them, ong confuse us with action. Bila siya pengkulmar mo pleng, bisa po itu. Ngana perkat pilai dah kebat tipriu tiplay, dah kebat syai, dah kebat syampang, Henry dah kebat syak pengkulmar. Ngakwa ban kedeu katukat ni, kum kijing syak pengkulmar. Namar ngasu banong bangingim jukran ya kalam ler lade kejing thok katu katne kijing pengkulmar kibala omru hana baka jingyo distrik kadai ke Jubau ngadang keli nadu mene ya ki parlok jonga nakiwe ki parti nadu bala yo ya ke distrik ka ai ka office ka bala upgrade haka standar
ke distrik. Hadu mentang yang padon. Henry UI ya ke standar kabla trikam hok kelong. Baar teli kitrok kidin kisah sis halendok mesi. Kidan hadu menda. Denam kipai ba kibak kiu cetai seneng kin sasaki kata. Bat mar ya pli ke distrik latung ya DC latung ya SP thung wud ya DTO. Banyo kenrapat kali man la keski. Banyo panjam ya kibaduk kibarang li. Bat kala donru kajin pengkulmar kan hadu ba kajin bitar ki driver truck kala kambing gaget hakin si. Bat habala jia kumta ngayui halat miri kisiat dah kejeri. Kata kadi ke action ke jongki kabla pengkulmar kan hadu baki ta ki parlok ki haban lek serenda. Ngiyoi bakalami kaai jongkan MCR arajar Kangrio kabla kang banti mau ti siap kataru kalau dia kejip pengkulmar ke bakrau kabla wanra kejip kentho yang kinong syong senong bakat hadu balak don kejip keno baladon bakhang manur manu ngalong soda hasnong yo kawai ke kopi nakaliang jo ke forest kabakila ai kopi ya kawai ke kopi kelong baladon kawai ke illegal kuari kabla timau kabahane kabala kedau sai kelong. It was found that the quarry belong to Sri Beralding Nongsi from Kensi. Kata kelipat kerang day arfar terik jong lunai April jong Muslim arfar. Ya kini lepas nadu Muslim arjar kanreu hakapor kamu babron ulang minister ulang MLA la menru sibun ki benta hakapor kamu ulalong MLA pat ulalong minister mentah. Kini sisa kini kijimpen kulmar ya ki ba. Pangidang yoru ya ki closure notice. Kabadai kadatrik jong benai Agos jong Muslim arjar arfar. Baki paiba nong song senong kidang syahai notis ban kangdo ban timau ban tisiap Henry kebas ngopla kelong baka resolution kebala pas hapo assembly na kabentaka ILP bakatin khasi kalong penban tang kajing syukur yang kiseng balang tang bakin penlaj lajin dan besuk iki hak atau kesngi Islam yoi bakal dang gano kajing putin lane na kabenta kata kajing simkian ang ta kata kakam yoi penban bagi pas yang kata ke gaming art yang ka anya kelai kada du beksem halang ki haban hak pendam kani kadi kapor kabakung kinong song snongin kenma mening yo sngow kiju kinong kran ki kran ya kabali kiju kinong kran ki kran ya kabayo unong ai report ulai report baka jiyo pun ki surak hamau tharaisan kalalong de ki krur enda we pak nong kren ulah kren be nyu wa prestun bau he tang gania ngata ngatip bau PWD minister jong sarkar Meghalaya ude wa prestun la kitu ki krur ki surak ki bapai mau tarasan ki layat lembane em na kami jong madu prestun lada ong bakitu baro kide ki baswanra bai direct da wemli motharisan lade banbu kawai kesngi bangin pendeng senpiu kerbang yo yang report menen nakam water resource kabada ki krur daki spa krur law yo Meghalaya 1 point ha motharisan tangkat ke plan nursery school syanu kaja ke spa krur haba kade ke portfolio kabapat uministar lejong wamrano saya ke report jam ke printing and stationery kandos bangun ladap tungkam anggo
Wanra saya ke report jangka hongkat kan nus bangun la thungkam yang isamla jangka motaraisan kabab hilapun parit mentalan riu benai ne katu kadi tangga jing penbi Wanra ru yang ke report jangka DSC kan nus bangun la thungkam yang ikun samla jongi lada pilala ban Wanra yang kata report ngiru yolese ngisrudei ban hap ban lang ha kata ka jing yalang ya sultanat ya ka jing yo ya ka report ha ka bade ka pule ka puthi ka jing yo ka bam sola nyau su hanrei na ma ka por kamsha ban ya tai hang ni ngai sudan ban kelitang gowe ka residential school ka lasna har rikhain long dong nong lai ha po lau berkun ka hak dem ha ka education department jo ka sarkar Meghalaya namar hadu menin ngimpan yo yang report yang status jongka ka ba hadu menta kala long penban ka krem ka jaka dem ki bersiang kane ka jing penbi yang ki area don nong lai lane kumati hong bagi kwa ban confuse them ban penkulmar yang kipai ba kade ke bakum kane ki parlok jonga kidam don pun ba na area long do nang lai ha ka parti UDP keli haplit ha ka kitab jongki kane ke school ka hap nem hapo ka education department lawana menin nata ka isu joka Eclavia school ban pembi yang kipai ba Dashna hai area long do nang lai kamlong kamu dashna haplau yung jong pi kalong kabakum kano kata karukom berkat banda ni mga ngalaleran na manitu briuro shina suagan lala shina hagiwe ulong hadu bada ki pau lak lembak iskim la syate yang rendang jong kinong ilang sabisar ki paiba jong ka konsumsi ka jongi hakabukum kani kapor kabamenta menta ke sni ke dom ke jingalam jong ke NDP kin shi gitu ya ke jingalam jong ke NDP kin shi NDP ka Wanra do konra ka HSPDP ka Wanra do marangba Kalau pun menta si parlok kita wan hang ni ngai thu om maramba wan hang ni ke meeting joni ngong subuh ledak penilai election na pori kasi ke joni de maramba persya yo kanrat manu banjo long dit maramba lalau maramba job yo kanrat kata kabungot bangi ngira job iki sengap berstang tu ni Shwa ke jing konkret ye ke reli MLA beton buram ujonga ban ujongi ubele kandidat jangka parti UDP ula penbena kumne wang hadin ke reli jangka UDP ban pelong new tarik bang mensual pembeda penggalar ben santri wang hadin ke reli jangka UDP usya clear usya shomno Nagane ke jing election mo tharasan namang ong ba unyoi ba omlong ba ni le ba yang asan sinong somno nama omlong ba ni pun ye UDP nganong kumne hadin baladat kini garali ladai ba hab shakila in somno tingila ram sisa mengi ke SPDP tila dai ba hab shakila inum song la ram ke UDP Kedaidan Namar kata kini ketinggian lamba Jom utang dong yalam Ladai bahat pisang Tilaran bahat lagi Laran ke SPDP Lada piung syong Laran ke UDP Kata kini ketinggian kena Keba dorkam keba sisa Hagini ketinggian Keba Lika Ngara sengap lut ye ketinggian keren Jom kita kinong keren ya kereli mende de kenshi Ibalong ya keren ketugan ni Naga beta jungki Ngarung ngara pun keren ngerongan keren Mulai ngam senudap Namar bakidang hendiat pala
tinggal kena kopor dengan ong bangan lum thok chua yang ke jingran jo kirang ba jo ke UDP ngan sa pen khu tang chi sen pen khu ha kau do ku ke jinga ngani hang tu hlei la ka ta kenda ngasngap ke jingran jo presiden ba men chua jo ke SPDP ba le no men ta se ke UDP Yong mana baka SPDP yang tu kopor kalau kau application mereka bentang kam banila election le omdan bawan nomor bakio nomor bayong mana ba kimi dikira baka SPDP kan poi siya tahu tingan saung kumnu kan presiden habakadu presiden mo pi presiden do badai timnot banila Pinot tang banpet, manggilai kau di pinut, tinggal saung dulu. Anda pilapet, bisa kau pun juga. Tinggal salai kumno, kejingran jumpi kan susah tang kejingran, ringi kau parti gaya cikmat, banpoi, syurga kau untuk kejingran. Kamalai, kiong mana bagai SPDP kadai numbar lain mentah kadai election. Kadai numbar Y, KNPP kadai numbar R, bat ke UDP kadai numbar 1. Ngara pejang yang kejingong bagai SPDP kadai numbar Y. Isngap ngenong kumne. Hagawai kemen ngapai yang kejingnya merekong hatibi. Ngayui bagi kita kinongi yang merekong kebelayan holai. Kila dengi lagi jong ki numbar. Don't wait for number 1, number R, number Y berkumda tertentu. Hadin bagi yang merek thong, kira yang merek, jangan kata kecil yang merek thong. Hadu hukum ngapai, ngayu iba number Y long nongjok. Number Y long nongjok, hadu kata kecil yang merek thong. Tiga ni kalau maki kiong maka SPDP ke number Y, ketika number bagai yo bandeng ban merek ini jing merek thong bat krem atatin kan ni kan number lai ba kiong kan sopoi syaka thong jong ke jing jok kum balong ye gitu kinong merek ris ke bangal pe hapo ke television kabasa kiong ma ke jing ele menta ke election UDP wa mele jing wong bagai jing ele ke dai pedai ke UDP bat ke NPP ngabah ke pediam ni kata ngamjib ke rambak ki pediam dan ngana pediam ni kata ke jingong jo ke UDP namarkin saung kumno te banile bat ke SPDP ke balayak sikmat lu kan ni kino ni barong bat ke jingele ke dai bat ke SPDP kin hapong ni bat ke jingele ke dai bat ke NPP bat negeri nombara kata ke dai ke jing sisa Kidung dua balong bagi jingla kali berkat SPDP. Nama bangi ngelaya sekmat ki papa ki uni ki tiup dia kata. Tiga jingla banyak ni ke nomor R kadai ke UDP bat ke SPDP. Kawipat kamangakwa banyak tu UP ke dekopo. Namar mamapi kinong paryong rim hadu menta pigyo thap ye ka mairang rim namar pitiu pyong baga mairang rim kadai ke kitan lari ke kut maskan jong ke UDP ti menta mapi pun kinong paryong rim ngap ngani tu UP oi haki tan gimana election gimana kamairang rim kedai sisa ke kut peskan jom ke UDP ini kijuang kata ke stronghold jom ke UDP menta kelak kumne kamne isu strong HOLD hendrai kedai strong HOLE Kamne isu kedai ke kut paskan kabala peit liu kabala long liu kata kedai menta mairang tinamar kata piui baka mairang dalam kumno menta hadir bagalau kata ke strong HOLE labun ki bahap lani
Namar bala Patriu, Ledik Kamai Ramlem. Kamor kata ke Jingyui, Laturumar, Kinong Elam Jumpa UDP, Laturumar Wemele Jungi, Kadhadu, Bagala Pulong, yang Kinong Elam Baru Wemele, Kumba Juang Maramba, Lakuin Gajabe. Namar bala Kuin Gajabe, Hagajin Pankra Ikan Election Governmenta, Nasnu Samut Banyo Snu, Yaki issue election ben bidding Paiba. Nangai bagi nomor Tarasang Gijungi Kinung Pediang, Yaki issue election ben bid Joga UDP Governmenta. Don't give away your snow, don't give away your snow. Menta ka UDP ka don ya ka skim padlock. Ka don ya ka skim ya lock. Kita gini ki skim pemilihan election juga UDP menta hangni yang mau Tarasang. Ngaya persyak ini. Bat ngada waru ika UDP mereka wengdok ika gini ki kerteng skill. Kiba penjam dau penjam real yang konstitusi kajungi. Ngaperkat lalu patba juga mau Tarasang. Kini menjuri gini ki skill padlock. Hadir election kan sekelumar ke lungi urusan kan sebur ke padlock. Nama ada omni padlock kini yo agen skill. Kabaru ada ki patba mau Tarasang ki pegang ni ke skill ya Allah. Snuma Jok kajia kata kajing klanok klan report namar balapan kuah tinggal ada di kuat ngaong ku di palba nong tersan nong teput juga mau Tarasang konstitusi ladangi kuah ban like na kajing keluar ke longying longsen Bandung ya padlock baru bagan nungjia klan report kajing klanok Negeri kita percaya kepada beliau lalu, yang ini kentai ke UDP, hari ini ganti, minum pejam ni ini kijing pemilihan election, kasan ajar dalam padlock, bat kasan ajar dalam yaplok. Kalau mamut bat orang negeri kita puan ke mengelau menjadi kendut, ngansa ajing mut yang ke UDP, ke kebawa buram, wat yau, presiden dan bak itu UDP, isar, medbak lindo. Dan orang ini ke puasa, sengobha betah hikai no lem, yang kinong ilam dengan UDP. Bakin nung tahu rumah di kiskin berjendau, apa aja konstitusi ke dulu. Namar ke mama ke long, lada isar, nong ilam maramba dengan UDP. Imam ini, do ada saya ke jinggi jendau kan kiulang hamai rang. Lada kalau kiu hamai rang, kan kiu hak parti Barokawai. Tidak ada kiu hak parti Barokawai. Menda ke UDP, kadang ke jing penkre ban ong ban kini ke wakam, jom ke jing sensar di tau ding sensar, apa ke state, ke pemar ada ke kiu kita ke jing jandau, harga jaga apa pensiun di tau ding sensar, yo apa utet kelang. Harga jaga apa penjok kampung. Kia melege election, yo duna wat ke jing jabatan kat perahu. Ketan kala banjir harga election. Kemar kata ki ramba ki parlok long elam juga UDP. Kembangan long snowbah wengno ya kini kiskim ibang yang siu dadat bapin pimpi harga election kabamenta hari apa Tarasang kajuni parlok bayi ngasnokman hadin bangalami naga UDP bangwang sekat SPDP ngayo ya kejingi bayi kirambau om yanga bakot bor ki beriu ki nong teput juga mau Tarasang kiri yupi nakaleng saldo ngaru ngong ngai yaki bat habang keng ya kata kejingi katam kejingi mga balipi balai namar nga ngai wading tu ginong syun yang
Mai itu kita keren bayi yang aku. Mai itu kita bayi yang aku. Kadai kata, bagi ini berpar. Bangan bat jika dikecili. Habok ke konstitusi kat Bangladesh. Kadang-kadang dulu kabang nama batla. Hada jinglong beri. Nak ini kejaga. Lagalong yaki nong kersam bayi juga parti SSDP. Ini kiwei tu. Wan sekma ini penting ia kata. Nama kecingkwa kejungahi kalau. Bang ini baban jok kebawang kita. Kata kedai kecingkwa. Pai bawi anjung batu kepor ke Bangalore. Sekarang baca bendi hagini ki arbanai sitang ini kibagi dangdan. Sekarang bangin yo bankai yo so jong kecingkwa.